page 518 et 519 ka tafsir al-Qur'an de sura 50 suratu Qaf makiyat. Bismillahir rahmanir rahim. Qaf wallahu alam bi muradi ko landi ko woni ende halfere abajada wajjere ene anda e gomdini wal qur'ani alla dali woni de do al-Qur'anare al-majid teddude balskoni ajibu be haawi kedey an ja'ahum fi narbi mundirun wajotodo minhum jeado e mabbe na hay janano faqala al-kafiruna hafira be wi wo hada de al-Qur'anare shay'un wo ko hunde ajibun hawninde ka dina islam ko hunde hawninde wi ugol ay damitina wonde yusi men mayi wa kunna min latke turaban bumbulayde min immintinto dhalika du rajun ko ruttande bayidun woddunde ay si wada e nyallayi be wi'a dum Allah wi gada limna gomdi meden andi matan usul ardu konko leydi din duyti minnum e mabbe foppo men wattayi wa indana no ka men ga kitabun deftere hafizur renude dum foppo filmi televisi mari arrestiri balskoni kadabu be fendion bil haqqi gon kallam ma ja'am tuma de karibe fam kambe fi amrin ender fiyaake den fi dina kam mari jin hibe sikiti afalam yanzuru e be ndara ila samai faade kam ngum fawkam sengo do mabbe kayfa banaina ha konno men mahiringo wa zayyana ha men chudingo wa malaha ala nango min furujin imorde ceki perdi fo gotum wal arda laydi madadna ha men fontindi wal gayna men bugi fiya e mari rawasi pende pelle wa ambatna min fudini fiya e mari min kulli zawjin imorde kala noneji bahiji labadi tabsiratan dum do ko tasa ko yewa dikra e waju li kulli abdin wanande kala jiya do munibin tubo rutto wanazalna min jipini minas samai metika sama ma andiya mubarakan hebbina dam barki fa ambatna min fudini bihi sabundiyan dan jannatin gesele wa habbal hasidi gabbe so nyetede wan nakhla e tamaroje basigatin bantide towde lahano wadani de talun cinke nadidun cinkondirde madun talun dukke nadidun cinkondirde rizqan dum do fab ko arskeli rebadu wonande jiabe nafi Allah ko nyama onafi malaika be wa hayana me woni tirbi sabudan ndiyam ballatal leydi mayitan yorundi awa no yirdum dum doni kadalikal khuruj ko ni kadi woni yaltugol mon iwaka gabruji ya ka dargal kadabat fennino qablam ko adibe o mo no hinimbe annabi nuhu be washabur rasi yimbe rasibe dum kadi ko yimbe ko do woni ukkube yimbe mudum e der kolorru bi maana ukkube annababe mum e der kolorru wa samud ay samud qawmu tubbay to e wiuno ko yimbe koloro wona ben to yimbe koloro qawmu tubbay ko yimbe nokkure wetende tubbay tubba ko ismu makan yimbe tubbay ben wasibi ama yimbe nokkel kare be mi ala wi ono yimbe lagina inshallah yani nay halketebe ko en 95% de muslima inshallah kadi ko en 95% nato be aljanna wasabur rasi yimbe koloro ndo ukube annabajo mo kander kolor wa samudu yimbe annabi samudu wa adun wa fir'aun de dufu wa ikhwanu lutun musibbe annabi lut wa ashabul aikata yimbe pitaji dum ko yimbe annabi shuaib be wa gomo tubba en yimbe tubba iben be fop kullun be do fop kadaba rusula fennino ne labbe be no marno le jewle mari lamu mari dole kono fa ga cippino tabutuno waidi lette anden e mabbe kono no ronkete alay afayina e ronkinno men bil khalqil awwal tagu aranungu sakko men ronka tagu dimmungu immin tingol bals koni humbe fi labsin doni tun e der sikketare min khalqin jadidin imurde ngu tagu hisu bi maana ngo immin tingol kono hunde ala don ko hanano sikkitede waylite wala kad khalaqnal insana gomdi men tagi o neddo wana alamu meden andi ma to sawisu konkoni wusowin sinde bi e makko nafsu wonki makko king wana han ko men aqrabu ilayhi buri battade mo min hablil waridi di dadol makko jolu gongol kadande idi yatalaqal mutalaqqiyani tumande longino to ben dido du woni malaika ben dido windo ben anil yamin o eno kasengo nyamo wani shimal o eno kasengo nano qaidun hibe jodi hibe windude ko kala ko le ko huwi wallahi ma yalfizu wala tami gawli imurde kongol foti ko sanako yagal foti ko kaynire yagal foti ko dendura yagal illa la day sonano kamakko raqibun atid be malaika be dido wete do raqib atid wobbe fira be naraqibun battido atidun jewtido kono be foy be batti be foy be jewti ko do wadi en innay ko inde malaika bendido wajaat ara sakratul mauti
deddere mayde nde musinde mayde nde bil haqqe gonga dalika dum do ko wadi dum ma kunta ko dum wonno ko latino da beynane e yo a ko dum latino da ka gurdam ma min e mudun tahidu hida fenta hande a tumbiki e mum amara dole ko fentira e hino mayde nde kala musibbe julbe do kon hadde to ne hitongo jemma on leeri ko enen e yimbe losidi e der galle ko kulol majingol be ma findingol be ma bittina be haray ko dum don wadi si hitongo no jultita tun no jultita jemma on to wi mojja fewndo do haray ko yo en bannu mojja tafsiri e volume on ko yo en townu banne mojja kadi takko mede wono fi khawutte fi suri kander ala duru dhalika yawmul wa'id o innani akulun don nyalande fodande den fodondirande waja'at ara kullu nafsin kala wonki ma'aha tan wonde makisa yugun suggowoki wa shahidun sedi to tolo laqad kunta yani gomdi alatinoke fi ghaflatin indil wersindare min hada fi ngal dargal fakashafna hande non min hunci mi itti an kay mada ghita aka kala ko wirnani makon fa basaruka gite made ngal yawma hande hadid no weli yem nyande neddo yi ay malaika fetata yi ay jinna fetata paniko tako denjo tako wa qala qarinuhu wondi do makkon inna to woni malaikaajo aynuno do mo windi golle delle ko hada aw alla ko dum do mala daya woni ka an atidun hino tawa min ko dum do mi arresti wada fop contrandi tawa non joni ko golludo ko boni wuludo ko boni o innane alqiya buge fi jahannama kadirita jahannama kulla kafarin kala hewno do yeddugol anidin salotono do gonga manna in waddi hado lil khairi wonande mojjere den so yi mojjere o haday mo otadin jaggutudo mo ribin sekkitido nokkugo mannan waddindiro kadi foppo bo ine kayite alladhi on ja'ala waduno do ma Allah wondude Allah ila harewete do akhara goddo go falgiyahu bugemo fil adabi shadid ender lettetido de kala garinu wondi do makko ina rabbana jomi amen ma to khayto dara le mi bewinali o so wi ko min bewini mo walakin skoni kana kanko tigi wala tino fi dalalin ender majira ba edin wodditinde gonga gala la dala he la taqtasimu la day watam wenjindir kando tam yeddondiral do mi yettata son ko gondo wagada gaddam to gomdi mi ardini ilaykum faademu bil wa'idi kamba an on ronko don hulde ronko don holade min ka ando ma yubaddalul qawlu kongol wattita kala day ka ando bi mana nami wala filta min kongol an ko fello wama ana mi wonali non bizolla min tonyoli labidi yabe kala goddo ko mi yobi mo e façon lette hare bonnere makko den wurino feƴƴi ay dum don mi yuruma mo yawma naqulu nyande mi wi anoyta li jahannama nande ite jahannama halim talati taw sa heewi ite jahannama wata qulu ngelando hal min mazidin taw sin wodi beydirdum gissa janono don kono do a tafsir alqur'ana de ko fi mene ekkitoto ben kala humpado tafsiri ji gissaji de sabu nuzulji din yo noddu téléphone numéro 657 60 5309 même numéro orange Intercell sotilgi maka email wada elaji abdullahi kala@yahoo.fr ka Facebook ma o yiltito ka tafsir alqur'ana aran wazilifatil jannatu aljanna bannane lil muttaqina hulobe Allah be ghayra ba'idin wuri harana ka wodi wona seppugol yaha hada baynane awnon kadi ko dum do ma to aduno no ko foda do likulli awabin kala hewdo to bo rutto hafizir reni do e wadugol ko boni man khashiyar rahmana kala hulno do Allah bil ghaibi kawirni wajaa wardi bi kalbin e berde munibin tubo ndirutti baynane udkhuluha nate aljanna bi salamin wondude butte kisi dalika ko dum do yamul khulud on nyalande luttal lahum nodan be ma sha'una kala ko be faalete ko